tema baitania reflexão dan emak hadomin Jesus ho haraikan nolaran luak. No Evangelho São João niang capítulo 12 versículo 1 até 11 lori ita ba momento idanebe hakmatek mai be na kono sentido ia Jesus ninia moris lorong balung molok ninia paisang molok ninia terus no mate. História Evangelho idaneniang acontecia ambiente nebe simples jantar ida iha Betania entre Jesus hon nia belum sira. Mabe iha senario bai-bai idane nia larang acontece buat extraordinario rumah. Aktu dominiang nebe kleang nebe continua inspira no desafia ita iha tempo ohin lorong niniang. Liusi Maria ninia hahalok rea São Judas niang no Jesus ni lefon sira ita sim convite atau reflecta konaba saída los mak significado husi doming devoção no sai discípulo lolos. Jesus to ya Betania, Lazaro nia uma, nebe nia halo morisia susimate. Halo Lazaro morisia susimate ne, sai background ida, nebe importante. Betania, fatin ida nebe uluk marca ho luto, ho tristeza. Agora na kono ho moris no gratidão. Marta servi Lazaro turi a mesa hamuntu com Jesus, no Maria halo buat rumah, nebe Jesus la espera. Nia foti mina moring ida, nebe karung. No fakar ba Jesus nia ain sira, hori hamoso nia fug. Evangelho haktuir katak, umane nakon ho mina moring ne nia moring. Detalhe dane, laos de descritivo, ne simbólico. Domin lolos preenche espaço nebe haleunia. Domin nebe los labele subar bana fating. Domine precisa habelar. No kona ema seluk, no transforma ema seluk nina vida. Maria ni asau ne itare extravagante, ansam berfoya-foya. Perfume ne karung. Nia foling itabere surakarik salário tina ida niniang. Husi perspektiva pratika date, ita hare idane hanesang estraga sasang nebe foling karung. Maibe doming la calcula iha maneira hanesang ho lógica ka eficiência. Quando ita hadomen doni, ita la fo buat nebe restu. Ita fo buat nebe diakli hotu. Maria larai hela domine bani andeit nia oferece buat rumah nebe folim bot, buat rumah nebe iha valor, buat rumah nebe pessoal. Ate hamo Jesus nia ai, honya fug, expressa haraik ano intimidade. Katak Maria, ya Jesus nia oi ni haraik antebes, mai be mo saturu katak nia iha relação nebe basically ho Jesus. Ya kultura ida nebe gestu hanesane bele hare hanesan la apropriado. Maria la preocupa ho aparência. Lá só buat dia nebe emahre. Nia fo atenção toma ba Jesus. Nina fokus ne badait Jesus. Ida ne desafio ita makas. Ya ita ne relação ho maromak. Ita fo ho larang luak. Ka ita fodit buat nebe conveniente. Ita oferece ita ne tempo. Ita ne energia. Ita ne talento sira. Hodoming. Ka ita hak basic. Ita ne fiar. Ho kalkulo no esforço mínimo. Maria fanema ita katak devoção los la suka to buat oi tuang nebe ita bele fo. Mabe hodomim bot nebe ita tau ia buat nebe ita oferece. Ne laos dang halo buat bot makaturi tena doming. Mabe halo buat ki kuang hodoming ita considera katak idane buat bot ida. Jadi takasang atau halo buat ki kuang hodoming nebe bot. Laos halo buat bot mebe doming kikuang. Ya parte seluk itara figura Judas Iscariotes. Nia kontra buat nebe Maria halo. Hori dehang katak mina morine bele faang no fo osamba ema kiak sira. Itara ba nesang ninia argumento para ser razoável no nobre. No, tamba ema kiak ne buat rumah nebe folim botebes. Tamba ema kiak sira mak valor importante de evangelho. Mas João fossailia los nebe klean liu. Judas nia motivação ne
laos preocupação vai makiak sira. Mas be tambah ninia egoísmo. Nia makna okteng. Tomang atau foti buat nebe laos niniang. Nia eman nebe koruptu. Buat nebe Maria halo, no Judas ne preocupação ne, ia diferença nebe makas tebes. Ema ida fo holaran luak, tambah nia iha doming, ida selalu kritika, enquanto subar motivo egoísta niniang. Ida na convida ita, atau buka hatene ita nia larang, no ita nia neong. Dalahira, mak ita subar ita nia falta larang luak, horazon sira atau pratika caridade. Dalahira mak ita zulga ema seluk nia halok de bosaunian, tambah ita la comprende sira, katamba sira desafia ita nia conforto rasik. Evangelho alerta mai ita, katak dalabang ita belek oleh lefuan diak sira, oleh lefuan midar, enquanto rehela intenção egoísta sira. Sai discípulo los precisa honestidade no fuang nebe mos. Jesus ne resposta ba Judas ne, hareba kamang hela, mabe kleang. Husik nia. Nia rai dane baloro nebe ema hakoi hau. Ema kiek sira, seina fating ho imi, mabe hau lahamutu ho imi bana fating. Badala uluk, deklarasi dane bela hare anesan susar. Anesan Jesus ne ladung fo importância atau tomata amba ema kiek sira. Mabe dane laos kestam. Iha nina ministério tomak, iha nina moris tomak. Jesus sublina bebeik domi ba ema kiek no marginalizado sira. Ya ne hatu ba momento ne nina único. Momento dane buat dane behala momento dane especial. Katak nia besikon atu mate. Maria sente realidade idane liu fali ser seluk. Feto sira dalam rumah ya sensibilidade nebe as kona ba mudança rumah nebe atau acontece. Mabe manesira ya possibilidade que ita bela halua buat serne. Nini halok horiko semina morim ba Jesus laos de gesto doming niniang. Idane mo sinal profético. Katak nia fosai ona buat saida maksi acontece. Nebe prepara ba Jesus ne mate no nini hakoi. Maria ne sensibilidade convida ita atu sai buras ya consciência espiritual. Enquanto ema seluk celebra hela, nia hare buat rumah nebe klean liu. Itare mai hang hamutuk sirahotu contente, sirahotu solok, karek tambah sirahan diak. Mabe Maria laos hareba momentuk solok hania ne mak importante liu. Mabe nia iha hanuin seluk. Nia reconhece momento seluk. Nia reconhece momento ne katak momento sagrado no nia hatamba momento dane hodoming. Nebni dane laos meramente simplesmente atau sira enjoy date, mabe nia hatene katak idane oportunidade sagrado ida. Interessante, tebes iha Maria nini halokne. Então iha ita nia moris rasik, ita reconhece maromak ne presença e momento presente, ka ita distraído liu, tama ita ocupado liu, ka fokus demais, ba preocupação prática sira, kodi la nota saída mak maromak halo datang. Dalam balong, maromak atua hela ya ita ne vida, mabe ita nunca sente, ita la nota no ita halua kona baidane. Ita hanuin katak maromak ne ausente. Mabe Maria hanuri maita lição importante ida, atu reconhece momento sagrado iha oportunidade hototo moris niang. Evangelho depois muda ba reação comunidade bot niang. Ema barak mahare Jesus. Mabe mos sira mahare Lazaro. Nebe ninya moris rasik sai sasim ba Jesus ninyak bit. Tambah sama Lazaro ninya moris sai sasim ba Jesus ninyak bit. No interessante amlik bot sira hau planea laos de Jesus ninya mate. Mabe mos Lazaro ninyang. Ini hatudu sai sernya larang nebe tos. En vez de solo com milagre moris niang, milagre de nebe Jesus halo Lazaro morisia susimate, sira sente ameaçado hoi dane. Lialos no buat dia nebe acontece desafia sira. No en vez de simu idane, sira buka atau halakong idane. Parte história idane fahami maita katak fiar sempre envolve decisão ida. Jesus ne presença lori resposta oiweng. Balon fiar no tuirnia,
ema seluk resisti no rejeitania, e oin loromos, realidade hanesan existi. Evangelho laos neutro. Evangelho husu resposta ida. Ita labele indiferente na fating. Banhira ita rona maromak ne futar lefuan bebeik, maromak ne futar lefuan ne desafia ita. Atau ita for resposta ida. Ita labele neutro deit. Ikus mai, passagem ainda né? Kona ba doming nebe concreto, karung no atembrani. Maria hanuri ita katak doming la tauk atau fo bototo. Nia la buka reconhecimento ka aprovação. Nia hadomin det. Simplesmente atau hadomin det. Nia halok bela parece que narrativa bot paixão nia. Se ita conta ia história tomak Jesus nia paixão nia karek Maria nia halok ne ana sambuat ki ikida. Mabe Jesus garante katak nia si hanoi na fatin konaba halok idane. Domi maski subar ka simples ia valor nebe dura ia maromak ni nia matang. Imagine si minamoring nebe nia moring nakono iha uma sai na fatin simblu ida nebe makas baita nia moris. Banghira ita hadomi ho autentico. Ho sinceridade tomak ita ni asaun sira iha impactu ida nebe liu fale saida mak ita bele hare. Lia fuan diak sira hahalok larang luak niang momentu sakrifisio niang buat cerne saya hanesang moring ida nebe kona ema seluk no revela maromak ni nia presensa. Ita ema fiernai o insama ke ema seluk bele descobre maromak ke ita mak banghira sira hare iha ita hahalok dominiang hahalok larang luak niang. Momentu sira nebe ita halo sakrifisio tamba ita nia fiar. Yane ita revela maromak ni nia presensa. Banghira ita reflecta kona ba evangelho idane ita simu conviti atu coloca ita ni ang iha palco. Ita hanesa Maria oferece buat nebe dia kliu husi ita ba Jesus ka ita hanesa Judas karmetim buat dia ba ita ni ang no zulga maseluk nebe halo buat dia. Ka ita mos entre sira nebe maka curioso mas bela decidi atau tuir Jesus. No itanya moris hakasang atau saya nasa mina moring ya betanya. Saya moring yang nebe revela Kristo bamondo. Na maroma karek ben sawaim ba imihoto.